rulaganya sentle nka bone ka simolola ka mo a tlhalosa gore goga re ga botsile yang ka gonne ga mo kgama tsone di itse gore di palwe ke go bua ke kopa go emisa Lucky Mabaka a re bolelle gore seno se se re tshoganyeditseng se go iragetseng. Ke kopa sefelo Modimo wa boikanyo re ikanya mo wena o ile ona Yesu modina renzale nyora modina renzale kena like Mabaka ke last bonyane Fidani Mabaka le Fidani Mabaka ke monna wa Matlhogonolo le Thabiso Matlhogonolo o simolotse ana le I can't use Setswana for some words. She had inflammation on her ankle. Since August. So we spoke on the phone and she said, me arantsantse go ba thare lo le tshogile ebe ke morakere a spatele ke letsa mama ke morakere out a le tsitse matlholo go spatela gore ba a go bona ba bongaka ba mo thusa matlhogonolo batsadi o na sa rate spatele ne re le ngwana ga ba lwala re mara re se ngwana spatele ke go pala tota gore gore a ise ngwana spatela ke gore mama ba momanya motsamwi na sa pati spatela go tlhileng so le ga mo tulele simolo o na sa spatela me are go ntse jalo September a ba ntharwetla o khona go tsamaya go a siama abo e le gore lo tele ga le nne botoka e ne le go ruga hela ana tlotsa ke tsore ba ba mmoneng mo motseng mo ne ba kgona go bona tlotsa lo tele ne di phetla hela ga gola fala go befela o ne ela tselele a bona bone bo that inflammation. Then October nantsa ntse ne le botlhoko nantsa la ka botlhoko bo mo lutong me rotlhe re le mo lapeng mo re mara re matlhogonolo a go espatela erat aba aya le ko tirong ya go ne ba ile triping gore ko triping yo ke ne ka mmona ebe ke mo ke mo isa ko ba ngaka e ba monela di NSAIDs yo non-inflammatory melemo ya gore bururu bo le bo tiba tsa mo bururugi ebe ka wa siama gone ko triping ke makala ha tsena kwa mo lapeng buka go tiri go turi tsogile ya bururu bo le bo tswa ko ankle bo ya ko dimo on the thigh ebe lo gore ya no matlhogonolo re morara a ntsa espatela a sa batle go tlhileng a sa batle ne a skore pain yo she lived with it and I could see gore nkgonne tota o le ka go nna strong but also it's maybe limited knowledge ya gore ko spatela ba tlo mo thusa gore na fila gore le tla siama ka gore o na fila gore kana go ira ka sepe ga ke awa ga ke a thula sepe ga ke a golagala go peso go tla ithiamisa hela ka bogone a ba nna hela ya lo ka pain eo ke la lebaka mo ntlong mo ile gore lo pile anong ga khone go tsamaya lo tlhehela le rugile me e rentswa fo a ba siama tla siama
ke tsa ke re gongwe le last weekend bangwe le mmone a itumetse le loto le sa le bone le ne la siama hela sentle a itumela Sunday ke tsile fa a siame a itumetse Monday ke le phakela ke na le ene ha re motho wa motsanga mo setirong o late ebe ke moemela ha ba itirong illa bo ebe a malone gore a mo rekela coke ha se mausuna ebe ke mara max utsi tla ke go bua le so a ke tsara mo ntlong ke mona a robetse ke khone ke ba tsolo ga ka moso ke kopa madi a go buka abanthar ya ko kwa bo ga o modimo o na le FNB o ye go dira ebe ke tsoga le malome mandi para tsama ha re bua e ba re gaji na tshuletse o jile hela go lunyana ba re gaji siano na ja go turung le go be re robala hela sentle ro tle mo lapeng Tuesday phakela ebe ke tswa ke yona a lela re matlhogonolo wa lwala ebe ke tsoga gore malume ke ene na mmone gore gore na a tlhapa phakela re wa tirong a ene le gore wa apara then she aba lose balance mo ntlong ebe le gore a bawa ga wa yalo o pala ke go emela a ro pala ke go hema matlhogonolo ga le gale she has asthma but it's acute asthma ga se chronic asthma gore ga se bolwetse bo eleng gore ke ba malatsi ke bo robetse bo eleng gore bo iraga in certain conditions gongwe ana le bo stress yalo kana weather right change kana ngwaji le ka ona le mothana e le mothadi a sa gape ne re ngwaji le chisentse be go simologa so asthma e ne se kalo mo eleng gore ha ke bona ha ke tsena mo nkinki ke le go pala go hema ke ne tota ka tsibogela kganye be ke renya a re mo ise sepatela ka gore ne re monetse sa butha mo le montong re na le sa butha mo le montong ke mo le mo eleng gore o thusa ba ba na leng khupelo yeo e seng chronic so ha ba monela spray seo se le one a ba se fetsa a ba re ntse ga khone go hema ebe ke re nyame gore go na le mathata ebe go tla se sengwe ha go tla se sengwe a re washa ebe ke re le gore no a re tsenye motho re mo se sepatela a gana re nya o tla tsamaya ke re matlhogonolo a re tsamaya ke nna ebe ke bitsa Lincoln le mandi ba ke mo kukeng re tsena mo koloi motho o ka re lapisa ke rona ba ra go bona le private ha village re tsena ko e ba mo thusa ba mo fa oxygen gore a khone go hema normally ne ba gore ba mo netse mo le mo eleng gore if it's acute asthma 15 minutes ela na tla sia but gone ga pala in 15 minutes gore matlhogonolo a siame o ne ka re wa siama mme go tla go bua ya no hansa palo ke go hema yalo ka stone ga ke tsore nkareng but she had muscle spasms ha ke ka stone ora di muscle tsa go di sa tsoge sente ke eta di roba gore mo matsoga a se khone go a control then ebe ba monela molemo gore at least re khone go mo cause na ka re wa mo bolaong kana no ha re mo le ka go mo hemisa me ano mmele wa ga o stable ya no go mo tsenya ka fa mosing ebe ba monela molemo gore a nne stable and then what happened was I then spoke to the doctor. I said, you know what? I think she needs a bigger facility. Because muto hasi muto o kupela nya. Gape mathata na le teng gape ke gore o ne a le mo setswalong le baka. Ke mara ke kana no re le baka le mathata a mantsi. Me ga mkholo ba ne fa ke gore re mo hemisa khone go hema kana nearly the important issue. About me, Marina a big facility for resuscitation. As for me,
re mo tseye re mo ise kwa ngaka eno ko ne re le teng kwa assistant ya ga bona ga re ke mo marinelo gore ha re tswa go re mo sala morago straight in ra tsenya because ne le emergency again. So ya no kind kana re pina re la village ya be ile gore no re bitsa mo village ra die a re mo tseng hela re mo tsenya mo koloi re tsamaye marina ke o hela e be ke palama le mama e be ke palama ko morago le Maxi ke mo tse ke mara ke Maxi keep breathing, just focus on breathing because una tlhalaga kana no polo go hema no tlhalaganya go ile go bontsi a re ga batla marina wa go swa di khanyala tse le gore a di tsa marina ke mara ke no focus on breathing bana le ka mo hema tse dintsi re tla di bona. So re mo tsileng kana le mo marina Maxi untlogetse ka a ke tsore ya should say trauma because gona ga re ntse ke mora ke re Maxi keep breathing. Then she took a last breath ke check up pulse ga ile matla a gagwe a ke le go motho a swa ga a tswa le be ke a tswala e be ke fiela gore wa ntshamekisa wa itse because ga pa nne ke le in the moment se be ke a tswala e be ke a bula e be ke re nyamme motho gore a gore ya ngare ya no ha ke ntse go e be sengwe se ntha you know what, I prayed in the car. I prayed in the car ha ke etsa go rapela ke tsa ke re nyaka go nna ha di a itse gore if there was a clear liquid that came out of her. So I but I was really hopeful. I was praying for a miracle, and I said to myself, you know what? I've seen situations where so that was in my head. So I didn't okay, it's fine. We vamos tsaba mo tsenya mo resuscitation room ba to sapigo rona be re tswa ka so se se iragetseng ke gore ha sena go tsena mo ba mo resuscitate pelo ina tsoga 5 minutes. I think that's the miracle that I actually prayed for, and I'm grateful to God that He did answer, even though His high or me modimo re bontse gore ha re ka rapela re mo tshepa ka sengwe le sengwe re inakanya le ene o tla dira tse re bopa ke tsa ke re la ha ke meana modimo re a mkopa gore a re tlhokomelle batsadi a re tlhokomelle bana ba matlhogonolo a re tlhokomelle le rona re le bo monnawe gore ha se tsa re we can have hope. Not all hope is lost. So has na go tlhakagala yalo ebe 5 minutes ke le be siama, and then that's when she about tlhakagala ha re tswa go ba re bitsa ba re bolela go nne re likile ba likile bodiredi ba marina go tsosetsa ngwana mme ga ba ka ba khona ba khona ka gore gora gore loto le motshwenya ne le sa treatiwa ka ba rena sa ispatela ya ga le sa treati ya lo inflammation kana botsadi ke madi a ipopana akere ha ipopa ya lo a emisa madi go ra boele ko pelo ha ntse yana madi a ya ko godimo a bua a tswa koma a tswa mo pelong a ya ko maotong a ba a boela ko pelong so circulation e pele ora gore e ya maoto ya matlhogonolo it was compromised madi na a sa boele ko pelong ora gore seo it starts the organs tsa gago mo mmeleng yaanong the clots ke matlhole blood clots how do you go? They travel up
di tsena mo makgwafong a kere madi gore a tsene mo pelong a tsena pele ka makgwafo a ba a ye ko pelong so di blood clots tseo e be di ya ko makgwafong a ga matlhogonolo di le dintsi from August until October le lona le ka imagine hela gore ke go gontsi yana go sa treatiwe so by the time e go le Tuesday there was a lot of blood clots in her bilateral lungs. Makgwafo otlhe ka bobedi le her blood vessels surrounding her lungs. No go na le makgwafo ra phefo ga e tsamaye madi ga ye ko pelong. There was no way botsadi ba medical personnel ba itse gore pulmonary embolism is one of the biggest, deadliest conditions tse re na leng tsone tse e leng gore ga motho a na le tsone lesu ke lona le le re solofetseng ka gore re mo thuse ke gore gongwe re mo tsenye mo ICU gongwe ebile le baka jaanong ka re mo di matlhogonolo a tsentswe mo treatmenteng maphekele eo ne go setse go escalating nna ne ke re ke le go mo tse batsadi kere dipotso di dintsi gore ao ke nne ba sa mo isi phakela ke nne ba sa mo isi gore dikgang di dintsi a kere mme ne ke re thata ya modimo ga re ka kry-a itse ebile ga re kry-a itse ne ke re hela ke tswa ke le monna ya matlhogonolo ke re go motsegang bagolo matlhogonolo was a pillar of this community, everybody knows le rona ko sekolong o godisitse lesadi ma rona tlhokagala e leng gore le be re mmapisa le ene ha le bo mama ba latlhegetse tota ke ra gore Max ne le motsadi mo lapeng rotlhe hela gore kone le nna kone ke a teng go tle go batla motsadi ke gore mama ga ke a kgona go ke bitsa matlhogonolo na a dira ka botswapelo sengwe le sengwe se e leng gore she put her mind to o na a dira ka botswapelo ra itse gore le bana ba tsa o na a tsentse pelo yotlhe yaanong a be ke tswa mo boramabatlane ke re botsadi go motsegang matlhogonolo o re tlogetse mme o re tlogetse ka molaetsa and molaetsa o it's to each and every one of us individually gore wena mo botshelong ba ga matlhogonolo o agilwe eng o tsere eng ka botshelo o tsere eng ka botshelo o tshedisanya le batho a kere o re tlhokaletse mphoele e tona le rona re le bana re le bomonna we will go in life and use all the principles and the values that she instilled in us. We saw her live her life and will continue to really ka bolinken le bolone gore le bone ba tsamaye mo ditseleng tse di siameng mme nne ke re ke boelle gape ke re ke a hetsa batsadi ke re setswana kana gate ngwana o godisiwa ke motho yaanong linkene le lone ke ba batsadi ra le banela gore le re thuse go ba godisa ma bone ska ras na go tsamaya e be nanong re ba lebala gore o ne a re thusa e le motho o motlotlegi mo community e ka kwana ke a leboga mme ne ke re le botswalle hela ka sefela se se monate batsadi Joko ya hao ibu bebe Joko ya ibu bebe Infatu lula Jumelo na kitebe Nyakalo ki
Swiki wena. Amen. Thank you, Dr. Lucky Mabaka. Kena ke mohase baka gore a kgona go tlhalosa dipotso tse ntse re di ipotsa. Ke mohase baka ke lebile gore se sotlhe se se iragetse mo go ene. Mme ke re a sa gote ngwana weso o bone gore re leke go mo support-a. E kgang ya leotonna ka sa tshwenyege thata ka yone ke botshelo ja di-hustlara. Ra itse gore Max na tshela botshelo ja hustlara ka gatho ene ba ba le leng di-hustlara ga le ka ntshwanetsa le tabo le ntshwadisitse di-hustlara le tshaba sepatela ka bontsi ka gore se le jela nako e hustlara e spenda ko sepateleng thebei ba tshela botshelo joo so na a sa ikire Max ga se ba tshaba sepatela ke di-hustlara ba tshela ya ba tshela semotsotso ke leboge le ga puo ya ga Lucky a epile maboko e nne a sekgwa gale le gale la itse gore ba ba medicine mo ga bone ba itse se ba buang ka sone mme gore ba se tlhalosa ka setswana ba apaya mme ke tsa gore re mo utlwile gore ra tlhalosa gore bothata bo ne bo ile ga kae ke re re lebogele tlhaloso eo re tara boela malapeng re itse gore ngwana a rona go iragetseng ka ene e re ke tswe mo mooking le ga re kgothile maikutlo ke tla kopa motsalwa le ene moemedi wa batsalwa le ene Thabiso Mabaka. Next in second ball, one of them is not third ball. So for the longest time, we can last ball. All like it, sir. We don't have to go possible after Nivera or Mokupi. Nearly close category, all on a talent for not happen. After Karaman category, it's up. So the Tana display the good leadership skills covered. Naguatin and the Banyan, so then they vulnerable and Karnamaka. So Arabi Arabis until Arakovala and only in the Moton work at the Jude, then in the life of the Pachimalaki. Banana Marata was naturally alone, and she was easy to approach. Vani is putting and have a name, Banana Marata. I want to say, before what I was saying, that so, also, we take an hour, at the end of the day, every day we have in life is a gift from God. So, some sort of celebrate or at least to see little back. We didn't see the little for follow. It could have been worse. One cover, I live all. So we need have another matter and some sort of thankful for people's lives. So Oscar Rauka Kata.
Rale boka abuti muka malo marak. Kalo boka tabiso lehawe koza laki uikua boka na mosapa. Uikua we. Kape umala prochabu masa prochabu. Ke wetse mo lapeng ke hudugela ka ha ditsale Clem Dube ke tsaro ha o khaka ha Clem Dube a wela ga o fe mo ke paletso o bo mo sala mara Moji Maria Uboka, 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 Moji Maria Like if you do a claim to be one of the friends o ta soletse Like if you do a claim to be one of Moses' closest friends. Let's keep a little one of the but now one of the closest friends, okay, almost all the time is this friend. Okay, then Charela with the bed, not good was done. So that's the key. I get. So came for today because Nix came to me 2 weeks back, all up there. Then I was like, for me, what I will go on. Then I was like, why? I don't know. What okay, come. Then she came, and then I made a skip. So I answered then she started telling me I need to laugh on the photo. Then he was like, Clem, if I had to go first, I'm going to appeal. Always speech more to my funeral as a best friend. Because Lynn, if you die first, I will do the same thing. Then I was like, I don't think I will manage. Then I was like, no, we have to try. Then I was like, why? Then no, please just do that for me. Because then I will do the same thing for you. Then I was like, why you talk about that kind of words? You never know, anything might happen. Then from there, I didn't take it, just like about it. Then I was like, you know what? I will cry a lot. I don't think I will even have an English to talk. Then I was like, please try. Because if I'm going to write, oh, okay. Then I was like, okay, I'll try my best. Then from there, okay, can you think I'm now? For like people, why you have to say all those things? Then, yes, I met Mexico 2011. One of the party. So, and then she invited me one of the meetings that Ria, which was working there. I was so hesitant to go there. Then I was like, please come. Then I went the following day to the meeting. When I get there, she introduced me to all the guys who were there. Then from there, we exchanged the numbers. Then from there, the rest was the history. So, and then I was Zamaya, introduced me, Moko Skipper, and we had other guys, It's not like I was only close friends, three, like 4 lane, we were like close friends. There's one, former group, we had 4, we just came side. So she will be one who will always say, guys, let's meet, guys, I miss you guys, 1, 2, 3, 4, 5. So, I don't know what to say. Because even a higher time I can believe they came to me and like, show me, you know that I love you so much. Then and she hugged me, then I was like, I love you too.
Then we're like, we don't know that even come Monday or Tuesday. I give a day in my tip. One time, show me coupons and some of the movies and like that. Why can't you just check more movies? I have a lot of movies. I just want the one which are nice. Because it's so much and just sent you, and they were like, okay, just enjoy time. And that I will enjoy. And it was a nice. So, we really related with Chomi. It's hard, but what we can say is Skim Same, thank you. Okay, Roswell Ram, Banabas, and also the desert. Okay. I'll just be reading her message to Max for her. Love. Love. 15 years you have been my best friend. 15 years I have only known how to do this life thing with you. I am now forced to readjust, to relearn, and to do it all on my own. The family, the kids, our friends. Where do I even begin? Why did I remember those many years back? The stigma that surrounded us, love. But you being you always stayed positive. Why do you want to just how to be positive in my life with you, despite the quotes that are failing? Eventually, people learned to accept us manana, or at least so we thought. But anyway, Haruko today, positivity, right? I remember just how much you were so full of love. But every single person here today carries a piece of you with them. Love way. I appreciate all that you have taught me, the hustle. The popular that time with the Roisio, and you did that till business. Your silly self did not like Mutumo Korgan, you really loved life. Pity we don't make the decision of how long we want to stay. It's when we could pay 100 years. And now do love, I know without a shadow of doubt how much you loved me. This past Sunday, despite everything, your heart belongs to me. You loved it when I joked around, and that gave my heart so much peace. When I know that is so horrible. But now I really appreciate all of that because though it's painful, and I promise even the little ones, and I promise every little one of those promises I will keep. On diet, love, hunting. Why did I need this past Sunday? Reintroducing our relationship to everyone. Today. But what can we do? Your love for family. I mean, yes, you loved your family, but the way we know I'm but do they still make them like you anymore?
It still pains me that I could not be here at the very moment you called because at least I could have seen you breathe your last. Maybe then you are normal. I really hope and pray that your death does not change me because you love me just as I am. Thank you for giving me a second mother, a very rich family. I know death has taken your body, but in the truth that God has taken your soul. My mind and soul will keep and cherish your memories, and my heart will always keep the love. My faith at this point, let me know that we will meet again. Rest in eternal peace, love. Amen. Arole bogeng di buia ka ntse di tswa ba ke bona ba nne ba le gaogile Max le ga mala pele ba mo se di ntse di tsere konte rata tare di utwa ko mara ba ka khanetse mme e so ya hele ka hanen ai jo a se ja ka ha la pena tota bo sa ya tsela bo sa sa ka kwa ere ke ntse ke tsene ha Max na go pa le tswa teng ke go pe mme bona na matsetse ne re ga tswa le di mo tuna ba tsena ka maafisane mme bona na matsetse Maafisani mona pelo ra mabaka mona kile mona ga ana ena matsetse le memba matsetse ga e fika mo tsogela mo mali ha mabaka ke ga apana mo leseng apana mo go lo tsona mo ke tsena la ke mo ba ke mena ke Mota masakio kwa msomono mungaro na kusukulu yoso kama baka adishare ho teta role hanu ka tsone le ha mo la Max matono mabaka o tsakere na kinna ke gwa ba bisani buti sata mo no sakire ake bonana besu diwili tata kawo serere kawo nata kawo ali busa jore na ko busa kai mika kile ko tana ki wisdom ya modimo yore bela na ko soki aro homota na ko soki lo rona kemu plene tata mo le moyi ko ka pila gre benna anekile maafisani takwano kitwaku kitwanting kire bensu are nengilalo kama lewa tsanang kire lena ikatsamana kire merci kwa tsela thata moketsa ke mo tsamao ya rona le rona ke mate wish kira tawole moga ditse se tswa go bua especially ka memoria cities ke ka lo ka ke ka go ba pa se ma go mo tsa gre ke a lo ka gre among this amen ke tswa ke le go te mo afisani ke tswa ke re to ba le na ko ne ki pe tswa na no no ha ki tswa di maso ha le ka ke sa se ka o una ko re pusetsa bona no ko re khona ba tsira la ona ha ke ezare mo afisani ke kopa go busetsa skipa
mo staging a emetse Rainbow Identity. Skipper mo happy. Sitting, no, Kiboni Morena, Tutunya, Divisa. Max o simolotse go dira ko Rainbow Identity kana ke simolela ke Rainbow Identity ke mokgatlo o lwelang ditshwanelo tsa batho ba ba ikang ka bonjo ba sa tsholang ka jone kana le ba tshotse ba kopantse bongwe mme mokgatlo wa rona o simolotse ka ngwaga wa 2008 mo Maxine le mongwe wa bangwe ba ne le gore nne ba ele batlhami ba one mokgatlo ka litse gore mekgatlo e ke mekgatlo e kopang madi go na le nako e nngwe e o tla tlogela le nako e nngwe e leng gore mo lapeng. Max o simolotse mo ofising ka 2010 a simolla go dira mo ofising ya Rainbow Identity Association e le project officer. O nata nako tse dingwe a sa tle ka one na mathata a gore ga go sena fandi mme nna a inetse ka na dira tura go ka lorato le ga go sena madi o na ntsa tla tirong hela mme ba gaetso go santse go le dififi ka gore re ntse re tsamaya ha tshilela Botswana ka bophara le ga ntse re lotso le botlhoko ka re simotsela re enkele na be re tsa motlhofo hela mme ne re bua le bagolo batsadi re buisa dikgosi gore ana ne re tshotse gore re tle re bonkunya dikgosi santse re ipotsa gore ra go ba ra re Max o kae ka gore ke ene na bua thata le bone tsa re o simolla ha kae re bua le mapodisi le ba bongaka jaanong go thata ba gaetso mme nna di ratilwa go ka botswa pelo mo gongwe le ga ke re ga gona madi re ka se re kgone go dira tiro o na hela a patelesa gore go diragale a re wena o tla bona gore a tswa ga kae mme hela yone activity yone ya go direga o re ka gore ke ne ke le tsala gape ke le boso a gago o na bua hela le nna ya ka ba mme a dira tiro go bua ga go le nna a ka batla se gore wa nya hatsa kana a bua ka lora malatsi a bohelo ha ke bua lene
ne re ga ke tsa go bua le ka ne re bua tsatsi le letsatsi a ba re tšhomi ke a go rata a sa hetse go dirisa le go gola ke a go rata mo go nna ile gore o batla eng ha o bua go ke a go ratana wa bo batla eng re latlhegetswe ke mogaka ba gaetso phatlha e bulegileng ga ya bulega mo lapeng le hela a re itse gore re tla e ka ba ka tsela e ntseng yang le ga go modimo ga a sutisa go na le ka ga a thibang ka teng ga re itse mme hela ke re moa wa ga Max o robale ka kagiso long live the spirit of Max long live. Amen. Amen. Rainbow identity. Kere baka hormata wana o butse phatla mme ke bona ha go ba challenge ba se ba dira mo sone ba sala ba itlo panze ka bone ba dira ga se ne ba se dimalana le monka na bona ke ntse ka totoba ha wa tsenyana di buitsa ka tsa molapeng ke di weditse ke ya go kopa le go kola mo counselor wa kgaolo ere a tswa a sa le morago ke mo parlamente mme ha ba le gaufi ke kopa ba ikatumetse mme re itse thulaganyo ya rona ya di-office tsa rona tsa bo counselor le bo parlamente gore re bua yang ke a lemoga go tsamaisa tiro ke simolole ka go lemoga botsadi mo lapeng borara jo bohano baruti ke wa modimo ke a le dumedisa ke na la ga Jehova ba gaetso ke santse ke le mo botlana ka dingwaga ga ke batle gore nne o ka re ke nna molele mme se ke se itseng ke se tlhaloganya ke tla bua ka Max go se go nenegela ke lebeletse se ke tla bo ke se lebile mo go se re sa tswang go tswa mo go sone maabane jaana Max o ikaile kgotsa o na a ikaya a sa iphitlhe gore mo lebeleng la rona le re tswang mo go lone maloba o na eme jang ga ke a bereka le ene mo bogautshwaneng kgotsa gaufi thata mme ne re ga ke ntse ke dikologa mo motseng ke be ke kgona go utlwalela motlhala wa gagwe gore se tshwenyege Max sa ba hitile ha o tlhatsitse mme batsadi ba ne ke batla gone gore Max o ne e ne le seithati ke mo itse jaana ka gore le ko mekgatlhong ya bo Monate Social Club bo Triple K jalo le jalo re ne re mo itse le seithati a le sekono a tlhapa a nkga monate ngwana wa batho mme batsadi ke tsaya gore botsadi mo lapeng e tla re mo tsamayong ya nako ba seke ba nte ba le thata ke tsaya gore mmele wa gagwe le bae ga o harologane thata go lekana mme le gale ba gaetsho ga le a latlhegelwa le le nosi botsadi mo lapeng morage ga le a latlhega le le nosi le rona ka ko sepolotiking re latlhegetswe ka ko ba kgwele ya dinao ba latlhegetswe ba re ba identity le bone hela jalo mme batsadi a re go motsegeng re itse gore kana morena o neile mme ebile o tsere se le sa gagwe a re se letlelele se boele go go ene a re leng mme a selo sa rona re itse gore se tla phimolwa ke ene morena mmoloki wa rona botsadi ke ikobile ke boela morago ga ke riana amen mo parlamente wa kgaolo
fa bosula bope monna mongwe wa mokwadi wa maina a William Shakespeare ke la bua mahoko a re botshelo ke motshameko rona re le batho re batshameki ga le hatshe le serala sa ona motshameko o neo mme ke dumela gore ya ka di buisa tsa go bua Max o na le mo motshamekong o le rona mme wa itshupa gore o tshamekile karolo ya gagwe ka botsorere mo lehatsheng le o e tshamekile ka bokgabane o e tshamekile ka dilo tse e leng gore di molemo mo lehatsheng le la rona le jaanong ga go ntse jaana go saletse nna le wena gore tle re kgona go bona gore karolo ya rona e re ka e tshamekang mo lehatsheng kehe ba gaetsho ke ntse ke omanya motsamaisa tiro ke tlhalosa gore nya ga o kwadile mokhansara go tlhokagale go kwadiwe mo palamente ka gore rotlhe ra be re le mapolotiki batho ba eme ka dinao ba tlogetse makwatata a matshelo a bone jaaka re bona ba tsile go felegetsa mokaoleng wa bone jaanong ga nngwe tlhala go le botokanyana gore re kgona gore re tsamaise program ka bonako gore re se ka ra dia batho ga go be ba tlogetse difestere ba di butse dipula di tloga di ba neela mme ba ka e tshore ga no tlile go fitlha mokaoleng yo ke tswang kgakala le ene o na la godimo mo go nna ko sekweleng mme le gana la godimo ga go nna go sekweleng o na kgona go tla go kopa thuso mo go nna go raya gore ke ne ke le lesedinyana go mo heta o na e tla tla go nna nthare di tsamayang tsa mmetse le bo science jalo jalo ke be ke mo thusa mme botsala ba rona bo tswa go loko ba gaetso even 3 days before ditlhopho re ra hetagala banthare o tshware ka thata mo kaoleng mme ke heletse le gore ke tshwara ka thata ba gaetso mme ke re ke le lebogeng ba gaetso gore e be le tlile ka dipalo tse di kalakana ke a itse gore le pelo di botlhoko ba gaetso gore ga ke a kgona go tsena mo khuduthamaganeng e tona mme sa utlweng botlhoko banni ba tlokeng ka gore ke gone ke tla berekang jaanong thata ke itse gore ke lona ba le nthumileng ke tlabe ke pepereta ka ko back benching ka gore le se ka la tshwenyega go dikgang tse re di sologeditse di tle di kgone gore di diragala 5 years a se sepenyana nna ke se ke batlo jwa ditlhopho 5 years a se sepenyana hela re sentse gore ke pereke ka mašetla re tlabe re butsa difounu sengwe le sengwe office ya rona e tloga etla I think ka January e tloga etla re tla le bolela gore ya ga le re atumeleng ba gaetso tautone o buila re ba fokodi ba lona re atumeleng re tle re kgone gore motse wa rona o tloko re tle re o tlhabolle sentle tsala rona tla kgona gore a robala ka kagiso go motsegang bo ramabaka go motsegang banni ba tloko e robala ka kagiso le ifaswang la gore ka kgomole ga di balanteng ga le jagale ga di bane ke a go bona sa re thusa ka disuwe re ya go la sebakeng se ka gorang letsatsi ke le rasere a totlobeng ke kgope kgosanang tutugatho a te go buisa tšhaba gagwe e be re bona gore re kgarameletsa gore re wetse tiro ya go
Tota ha mo nga na ko a yo ni an ti ko ka la mo le sa ki. Un to re ti di guru ti. Ari ka ko la ti ka ko le ngai. Ne re ki le wo pele na ora por ti sin ka pa ngut le mo tu te ne ka pa le na. Ka mi ka lo ka na ni. Ra le wo ai na mo ti sai ke le to ho na. Ka ne te re ke ti sa re re. Ai le ka mo to. Ista na ene mo ile next anusi ina mo ro na o na ai kela ira lo polane ua kila lo kere ne kere ya le mo ka ma sa ka dira to di bo ta kero Rona le go ka bora mo se ba ke se ke na ka go ke tsa re di video e ke bana ke so ke lo ba tare jela na go entsi mele na ke re ke no me itse ka go nna tsa mpaballa ga ba khosingwe o ta le tswedisa mme ke kopa ba ba latelang e le ba ba di ba melaetsa Dineo Khosimore Ndibo Phokwane Gari Chalegwa Refile Sedimo a timelang le re ba le melaetsa re kgona go rometsa nako ke banana ke tsa gore ga ke ba tsa nako go emo ga ba leng teng ga nke re tlhopha ba ba diegang go bala Dineo Khosimore Ndibo Phokwane Gari Chalegwa Refile Sedimo What heartfelt condolences for whatever staff and members of that, whose kindness and radiant smile brought joy and beauty to all. May her soul rest in peace and legacy of love and strength be forever remembered. Memories of the departed are like recorded songs. They'll never record a new one. We keep on replaying the old song. We have recorded so many albums in our hearts, and we'll forever cherish them. Rest in eternal peace, Maxio. From Men Engaged with The office will never be the same again. May your precious soul rest in peace, Maxido. Rainbow Identity Staff. You were the biggest supporter of Nelao A. Nisoni Gospel Choir. Ran one a re fa supporti e tona re tla sala re ruri one o re fa supporti e tona re tla sala re go gopola ka di dance tsa gago and your favorite song re tla fitlha kwa Moseja. May your precious soul rest in peace till we meet again. My dearest children, oh man, never in my wildest dreams did I ever imagine that you will be here gathered for you. When I met you 17 years ago, I honestly thought ours was a casual friendship. 17 years down the line, you still paid surprise visits to my house. I am going to miss that. You loved life. You loved your life like it was your last day. And you lived your life like it was your last day. And for that, I want to believe you are the perfect peace. You are at perfect peace and with our Maker. Indeed, life is short, but you, my friend, lived. Indeed, life is short, but you, my friend, lived. Thank you for making me come out of my shell and introducing me to people. You turned the introverted me into someone who now loves meeting new people. For that, I thank you. Thank you for loving me with my imperfections. Thank you for loving all the way to Little Pebe to visit my parents. I am going to miss you terribly, and because you believed in God's timing, I'm going to say, Hulukile, Hulukile Cho. I promise I will live my life to the fullest. I will be colorful, just like you. I will dance more, go out more, go and be a beautiful guardian angel because you, my friend, were a rare one.
I loved you then, I love you now, and I will always love you. Ithobale Motwani, Rest Chomi, from Kafane Tama, Chamu, Mape Shushu. Dumelang Bokadi, Melaizai Balakajana. Dearest Uncle Max, you were the most caring and loving person in my life. I will always cherish you in my heart. If you were still here for me, I would have you tightly. You are the uncle I will always keep in my heart. We used to dance all the time. I will always love you. I hope you land in heaven. May your soul rest in peace. Love, Princess Malomo Chap. Thank you for all the love you showered me, Uncle Max. Rest in perfect peace. From Shushu. Max, Robala Kakahusotan, you were an amazing person. Fly higher with the angels. Amujimo Apo Nelly Seji, Lily Sinam, Bukuto, Giganze Keke, Pale. Dear Maxi, you, my friend, was a trendsetter, a loyal, caring, and humble. Your memories remain with us as we navigate such a time in our life. Rest in peace, dear friend. Gone but never to be forgotten. From Navy and Sifuta Botswana Trans Initiative. Rata kopa himika mela ele sume gosta pa mere hotu hotu ele wana marki mela ele sume gosta pa kopa himi ele rutu zati wana marki
amaruri ke a lo raya lona lo tla lena lo tla futsafala mme lefatshe le tla itumela lo tla nna le bohutsana mme bohutsana jwa lona bo tla fetoga boitumelo amen pele ga ke buisa lekwalo le phuthego ya modimo re itse gore re tsile ga go tla go gomotsa bao ba re nang le bone mo nakong ya gompieno bao ba lopa le le kileng la phirimelelo mme ke ka lopa gore pele ga ke le buisa le nkopelele sefela sa 2-1 mo kopelong ya wesele moikanyi wa me wa pelo o nne gaufi rona ke go heleletsa se ba leng mo go sone ha re tsena mo bukeng ya lekwalo la ga Johane go ne ga tsalwa motho a ta mo lehatsheng leina la gagwe a bidiwa Johane monna yo o ne a tsile go kaya ka lesedi gore bao ba ba dumelang ba bone botshelo ba dumele mo go ene batho ba te ba bone lesedi la botshelo mme mo nakong ya gompieno re bona Johane a bua le batho ha Jesu Kriste a na le barutwana ba gagwe wa ba bolelela gore bohutsana ja lona bo tla fetoga boitumelo ke gona ka moo re reng bohutsana ja lona bo tla fetoga boitumelo lebaka ke gore Jesu Kriste ha bua le barutwana ba gagwe
wa ba polelela gore le ta thola le sa mpone ka lobakanyana mme moragonyana gape le ta boa le mpone a re ha le sa mpone go ta nna khutsagalo mo go lona go ta nna bothoko mo go lona ka lebaka la gore le ntse le tshela le nna ke na le lona le tsamaya le nna ke tsamaya le lona mme morago ga sebakanyana le ta boa gape ha le sa mpone le ta re ko le kopanang teng ko lehatsheng la tsholohetso ko le ta mponang teng le se mo bothokong ke gona he bothoko bona le mo go bone mo lehatsheng bo ta hetogang boitumelo a kgomotso e nne le lona boramabaka ga la latlhegelwa le lenong mosadi ha tsena mo nakong ya pelego o utlwa bothoko o a hutsagala ka lebaka la bothoko ja le mo go jone ja dithapi mme ha sena go belega go tala boitumelo mo go ene o lebala bothoko ba neng a na le jone o lebala bothoko ja dithabi tsa neng a di raletse o a itumela ka gore o bone motho o tsisitse motho mo lehatsheng mo go ene go sala boitumelo Johane ha bua le batho o kopana le phuthego ya semorena Johane ha phuthulola lekwalo o a ba polelela phuthego ya semorena gore wa nthalo wa bofelo a re a kwalela moengele o motona wa phuthego ya semorena a mmolelela gore ke itse pitagano e le leng mo go yone pitagano e le leng mo go yone wa ramabaka Jehova modimo o a itse dilelo tsa lona ke gona lekwalo le buang le lona gore lelang bohutsana ja lona bo ta fetoga boitumelo lelang le ta gomodiwa Jehova modimo o re na thata le nonofo ya go gomotsa batho bao ba ba utuleng bothoko batho bao ba ba hutsafetseng gonne mogomotsi mogolo wa rona ke ene modimo ka sebele ke ene rara ya kwa legodimo a re sengwe le sengwe seo se lopang mo go nna ke tase gona ke le Jehova modimo wa gae batho bo ramabaka le seka la nna ka bohutsana le nna ka boitumelo gore yone nga ratwa ke Jesu Kriste yone nga ratwa ke modimo o mo ipileditse rara a rate go tshela le ene a mo tshabisa bogale ja lehatshe gonne le ta boa gape le mmona ha le kopana ko lehatsheng la tsholohetso tse ke teng ke thaba ya tautswe se ke motho ga a swa o robetse boroko ja sekrisi ga gona leso le re le tshabang go heta leso la bobedi le ke leso le moya o tabe o kgaogana le nama e boela ko ne e tswa teng mme moya wa gagwe one o ya go tshela mo seateng sa ga Jehova modimo batho ba lehatshe mamabaka le rre ha ba tsamaya ba bua ba ka le bolelela tse dintsi tse di harologaneng gore ngwana wa lona re itse se se motsereng ngwana wa lona itseng gore Jehova modimo ke ene hela motsereng o ile go tshela le ene gonne o na itse bothoko ba neng a le mo go jone o na itse pain ya e fila mme le lona sala le ikaegile ka legoko la modimo le itse a Jehova modimo a na le lona ka dinako tsotlhe Jehova ke ene morena wa rona ngwana mo sephiring sa lona le leboge Jehova modimo gore a babalele ngwana wa lona a sireletse moya wa gagwe ko leng teng gore o tlo bona boitapoloso o tlo bona boitapoloso gonne re tshelela mo lehatsheng le le tatseng diphepeng le dinoga re tshelela mo lehatsheng le le hisang re tshelela mo lehatsheng le le bogale a kgomotso ya modimo e nne le lona ha neela moya mothong a re
ke robale ka kagiso ya o enkanetseng a re ke robale ka kagiso ya o enkanetseng o ngwina le Jehova Modimo a re a robale ka kagiso gonne mo nakong ya gompieno matlo onao o robetse ka kagiso go saletse nna le wena gore re ikgethela tsela efe tsela engwe hela ya re ka itsayang ke yone ya go direla Jehova Modimo ya go itsaya Jesu Kriste e le ene morena wa rona e le ene lesedi la rona re dumele mo go Jesu Kriste gore o ne a swa ba tsoga ka lebaka la rona re neilwe botshelo ke Jehova Modimo gore re botshele mme re tshwanetse ra tshela botshelo bo ka go laletsa Jehova gore a tsene mo matshelong a rona gore re ta re bone lesedi le le isang botshelong jo bo sa khuteng go motsegang mme le go motsegele ruri ga le a lathegelwa le lenosi le rona re lathegetsweng ko kereke ya spirituale ke ene neete a tisi mme ko kerekeng mme a ke tse go tla thokisiwa ke mang ke gore o ikgogegela Jehova o na le wena ke tabe ke go thomphile ra e tshwanetse ya koperane go se go hatsa lego a re rapele mo leineng la rara le la morwalo ra morero galelang kriste sabe se masoma ga go le fantate le go tlhaba le tse o kile a rena one mesia ntate mme re ba re go letsa go tsena le rona o re etele pele mo so tse re be re dirang ntate ka re ya go sogatsa le go kole nkile la tswa ntate le nne mo pelong ya rona tsa go ka loka Jesu Kriste ka re kala amen Le motive ke motivo ke mopiwa ditoso Imparo